Williams. Fewn â hi, Orweth yn penio lawr. Ac yn diwedd, mae Hayes yn ergydio heibio i'r postyn, o'n nhw'n galw am gycornel, ond Hayes yn un sydd wedi sgorio ym mhob gêm yn erbyn Pen-y-bont tymor yma, methu taro targed tro yna. Yn gysau at 10 munud ol ar hanner. Wood yn casglu. Wood yn mynd am yn ergyd, Ond un wan yn diwedd yn syth at Firth. Nathan Wood. Rhwng fewn i'r canol. Iorwerth yn cael peniad ati. A'r cyntar o'r trawst. Harling. Gath y ergyd ola. Bron roi Pen-y-bont ar y blaen wrth i'n agosau at hanner amser. Pen-y-bont yn cadw meddiant yn bert nawr. Ond methu torri trwy am ddiffyn y llinell ddina i Cei Connah. Sneith nawr at Harling, fewn ar gôl. A un cyffyrddiad mor bwysig gan Horan a wneud job hawdd i Firth gasglu'r bêl. MacDonald. Dwy'n y bêl fyna. Nash o'r peniad. Morris. Cwmpo at Ashley Evans. Cei Connah fewn at Harling. Wedi newid cyfeiriad. A'r ergyd yn isel i'r gornel. Oedd e giro Nash, ond methu giro Firth yn gôl. Chris Owens ar croesiad. Ond Nash ar peniad. Am ddiffyn Pen-y-bont yn aros yn stond. A rhy hawdd i Nash roi Cei Connah ar y blaen. Harling. Ar flic tuag at Clutton. Sneith. Cei Connah ar ras. Tu fas iddo fe. Cei Connah. Harling yn mynd lawr y chwith. Cei Connah at Clutton. Clutton yn cael cyffyrddiad ar Sneith, ond mae yna gic o Smotyn. Ond y dacl yn un caled ar Clutton. Cyfle i Pen-y-bont. Unioni. Dim Nathan Wood i gymryd y gic yma. Cei Connah, y capten. I'r gornel ucha. Yn unioni'r sgôr. A mae Pen-y-bont nôl yn y gêm. Cei Connah heb allu clirio'n bell. Sneith. At Jeffries. Cei Connah. Ergyd tro hyn i Cei Connah i'r gornel ucha. Ond tro yma, ochr anghywir y trawst. Cei Connah. At Kai Whitmore. Mae Cei Connah wedi parhau rediad yn Whitmore yn mynd amdani a Sam Sneith yn penio heibio i'r postyn. Firth yn dyrnu syth tuag at Sneith ar ymwysodwr, ond Sneith methu taro targed am gyfle i'r ymwysodwr mawr. Very happy with the performance. I thought, look, we've played Connah's Quay 3 times this season now and we haven't beaten them. So credit to them. That probably comes down to good preparation and organisation and obviously good individuals. But we were dominant today from start to finish, in my opinion, and how we haven't won the game is hard to understand. Yeah, I could say it was a fair point. Yeah, obviously we're disappointed, from being in the lead and then obviously conceding. I think with about 10 minutes to go, so we're disappointed in that. But I got to be honest, after what we've just seen and obviously the lads have just witnessed in there, Chris Owens, the injury to him was, it's horrible to see, and no football at any level likes to see anything like that. So it's obviously overshadowed today. Yeah, obviously it was a 1-1 draw, but our thoughts were with Chris rather than the football tonight.